Ema na niyan, na siabot tanong siya gaya pisto. Asama na mipuon, ugid na direct aba fistok sama na, face to face. So, kaya gada ka nun, nagukela ka nun, na face to face. Sama na, di pa kang girawan nagyang kaya, Pakistan. Agyang bitira, pamakinig siya. Ay di sirang ka pa kaya basta na first time mo pa ada miya kasi nabuta, na mi papawala siransan na kauto. Itu sabab ada pa siya media para dikedisturbo, didistract. Kenapa siya gini ya Trump sosuan yang din so kuan, soro yan na mata berebug di tarmi mudul. Masakaw Express, khabar sa basa panaw. Iranian Parliamentary Speaker Muhammad Bagher Ghalibaf and Foreign Minister Abbas Araghchi are leading to the Iranian delegation. Gyang atigin na delegation na gyang aya Iran na paguluan na nagyang aya Foreign Minister si Abbas Araghchi. Agugyang kaya si Muhammad Bagher Ghalibaf as kanyan so Parliamentary Speaker si sagyang Iran. While Washington is being presented by Vice President J.D. Vance along with Special Envoy Steve Witkoff and Jared Kushner. Aman na yan na so seron mambusi sa gyang kaya Amerika na paguluan na nagyang kaya Vice President si J.D. Vance agugyang kaya Special Envoy si Steve Witkoff and Jared Kushner. Sige nga si Witkoff na mapasa nga So, miya ka ceasefire. Envoy Amerika, miya ceasefire na nga Palestine. Ahead of what the talks, Vance said Washington is ready to extend an open hand. If Iran negotiates in a good faith, signaling potential opening for diplomacy after weeks of escalating tension. Padya Peter agyang Vice President Amerika, ay man niya nas kami atigyan, napakatas nami so lima mi. Literal meaning ito. Ay man niya na extend an open hands. Ay man niya na pakaulad na mi atigyan. So ay man niya na kapakapatuna tano. Ay man niya na kapakapsisinabuta tano. Why? O pamatigyan agyang Iran na yakabe na so mafia akapakindudulo na why nagiatigyan ni isa a signal agyang Amerika sa manan niyan na potential mafia inibgay rano pa clue amata na siran na willing sira na makipagimasada. At the same time the situation in the ground remain volatile with the tigyan na gyang maulaw la sa gyang masa na sa gyang ground remains, situation on the ground remains volatile. Sa manatigin ugid tigin na sa manay din sa gyang masa sa nga kipapansa kaging bitira ugid na da kasiguraduhan yan. Volatile emanan yan na di kasigurado, pabago-bago. Agi nga emanan yan na situation sa gyang adiran di kapaka pagitugas afteruan. Lebanon Minister of Public Health said on Friday at least 357 people were killed in the Israeli attack on Wednesday, warning that the death toll is expected to rise as more victims are. Marcon imbis discussed with tension. Sala, rako na Amerika, rako na Saudi yung Asya kaya Macron, Prince. Iran used talk have started Islamabad. Sources tell Al Jazeera that negotiation between the Iranian and US delegation have begun in the Pakistan capital. So sa man naging kaya mga news nalangon hugas kamay. Biyate ka nang utasin in natingin according to the malapit sa giyang kayaman na niya na pa mediator di na malapit sa nga di mga masadan. So da presensiran. Yaman bu Al Jazeera nakatamitero at tiginas according to source sama no to nada siran ro. So di tano ay tanto kabugan sa kuan usayan. Kasiran mismo na disiran sigurado. According to source. Source tells Al Jazeera that negotiation kata. Yaman na niya nagyang ako na source aging Al Jazeera na pitero ra na iman to na ini pipunan aging abitira ko ceasefire.
Iranian say touch with Lebanon ceasefire talk held. The Iranian foreign minister say it is in touch with Lebanon to make sure ceasefire commitments are being respected on all fronts. The minister spokesperson told Iranian state TV from Islamabad where talk involving senior US and Iranian official are taking place. Sa manay na dito naging foreign minister. Naging utatigin na miyaw na, BTR ha, ceasefire apado naging Lebanon na we should be respect. Lebanese official close to Hezbollah told the Reuters news agency on Friday that the group was supportive of the Pakistan dialogue and said it was the right approach instead of separate set of talks in Washington next week. Ay man na yan, naging ay Hezbollah, natigyan na subitira na san pa kay sa isa sa nga na Pakistan. Dito na yun, nga bitira pa na, Lebanon o nga Amerika. So, san tanod dun? Away, ginanirok Allah Rabbi. Sumuntano sa nga battlefield, transfer, mawatano pa si sa nga pistok. Ay man na yan, nasiyabot tano si sa nga pistok. Asama na yan, mipuon, ugid na direct aba fistok sa man face to face. So kaya gada kanu nagukela kanu na face to face. Sa man di pa kang girawan nagyang kaya Pakistan. Agyang bitira pa makinig siya. Ay di sirang ka pa kaya basan na first time mo pa ada miya kasi nabuta na mi papawala siransan na kauto. Itu sabab ada pa si media para dikedistract. Kenapa siya gini ya Trump sosuan yang disokuan soro yan na mata berebug di tarmi mudul. Miya kape pia bitira na miyag mana niya na miyag postro na sa lakaw ini poste. So gina nari mga pagariya haganatan tanusan na nga bitira sa ceasefire. At least na may clear tano so delegation Amerika gugyang kaya Iran na sisan din sa manena so bitira na pipunan din partially na pipunan din kagi ako kapipita na aya mala niya discuss ro naging uta dua kapag upini sa so straight to foremost sa opening na granted danan ay man niya na kopinan. Giyang kaya ceasefire sa Lebanon, why na kailangan na mapadun, o giyang kaya freezing of asset. Unfreeze, why? Ando man ay, ay man niya na makambilingan, ma-access, agi nga era, nga napera kira na sobra so 100 billion. Ami po palat siya giyang kaya mga, ayaman na niya na mga padadarpa, naguyamala na sa United States of America. So, ginan. So, miya nagtanop man kagiya, asa man niya, nagyang ito giway, miya padro nga Strait of Hormuz. So, ginan. Ayam yan nagtanong kagi na, Peter Trump na, importante san, na madasan, mapadun, agiyang kayamanan niya na Iran, na mita palakiran so yamanan niyan, ma-regulate. Mita palakiran so yamanan niyan na diran di kambel sa nuclear weapon. With na, ayap man na ipugapi lagi kaya mana niyan na Iran na tigin na final limited ugi da tigin na sumatatagu ko kita ba United Nation umani munisipyo umani country na piperos o kambal yan sa nuclear weapon ugi na limited so gina na tigin na okay kami san asar ka ginang bipang ninyo so gina inutiya ka na maluay kwan ad na unga agi nga bitira sabab sa piyagi yakin niya Trump at kinasarkan dudu na nga na nuclear weapon. Na final din. So atigin suwili anak natigi Trump, nagyang kaya primary mission nami, kaya primary mission dudu man natigin. So kasambi sa agyang leadership, agyang kaya Iran. Ay tenga tigin na kaya sambian kami atay siya kami ni katatan suwatayan na bides Iran. Naman ito na bida sira natigyan. So, datarbo tigyan naman ito na mi alin. So, regime. Ikadua na nga na nuclear weapon. Nakatata na ipunguno taira na nga na nuclear weapon. Nagapa kaya maka-painala siran. Alhamdulillah. Paninta kaya ako. Mata na kaya apektaduan ta nuron. Ayap kitubilta sa iligan guwan ni.
miyata ka po. Kung ni na susa ka nun, ito bilakan na 1,200 iligan, bakan porto. Ay man to na 2,500, miyata ka po. So sa manena si sa nga ground, so sa nga pagitan, so siron sa nga era na Amerika na totally ceasefire, negative. Ugid naging nga Iran, nga Hezbollah, ug nga Israel na tuloy-tuloy. Isiran sa manan di tidawa. Da siranon mapad. Oy. Nabati massacre, kata ada mana massacre, agi nga Israel. Israel hit government site as resistance expand. Auto. Namatan. Strike kill 3 in Gaza. As officials say, aid falling far below promise believes. So, sa manena, kuan. Pangilay na kasi na buwan mabanggit ang Palestine. Nakataya doon mapadang Palestine. Maluni ako na rin pa yung mikiran na. O automatic pa doon na Palestine. Israeli bomb Lebanon as Hezbollah step up attack reject direct talks. Iran warn US against evading responsibility ahead of Islamabad talks. Yung Iran na inwarningan yan nagyang ay Israel. Sama na niya na dinindi ka pamumba si sagyang ay Lebanon, sagyang ay kipapan sa kagyang ay ceasefire bitiara. Tehran warn Washington against attempting to evade responsibility during negotiation in Islamabad. Ama na niyan na pupakay ng kanaging ayakwan. Tehran, managing Iran, sama na niyan na ubod ng gulaw-ula ay Trump. Ama na niyan na kapagatakan niyan sa nga Iran, sa nga kipapansa nga bitiara. Iranian sources said effort are underway to portray Israel as an independent disruption actor, allowing the US to Iran set board condition of negotiations. Iran has presented a 10 points framework including US troop withdrawal, sanction relief, control over the Strait of Hormuz, and halt to Israel attack on Lebanon. Ilaman? Ayaman na niyan na adung ko na ini lapagiman tuwag yung Iran. Iran has presented 10 points. Tigin ni Sapolo at tigin na niyan na kabaya agi nga Iran. Pag meron nagyang kaya withdrawal, kapag withdraw mga US troop, agi na siya man niyan na miyakiti dawa. Tomya na niyan na miyatak sa agyang Iran na kailangan na maka-withdraw. Yang kaya mga sanction, yung mga na niyan na kaya sanction na, kaya limite. Amerika, si sagyang kaya Iran ko, may pantag ko, di ka pupasa sa oil. Control over Strait of Hormuz. Nagyang ka na nantay kapat, nantay makakakapat sa nga Strait of Hormuz. Ikadua, nagyang kitargo ka tidawa, si sagyang kay akapagata ka Israel, sagyang Lebanon. Talk are not aim ending the war immediately, but shifting to confrontation from the battlefield to diplomacy and continue distrust of the intention. Ay man na niya naging atigin na bitiray man to, nakanabagid ni kitirgang ko katidawa, kamatagbid na yaman na niya na bitira, o ay siya man na niya na pagawa tao si katidawa kasungtan sa saging table. Conflicting claims over frozen Iranian asset. Reuters, an Iranian source, said Washington agreed to release frozen Iranian asset. Anakate. Calling it is a sign of seriousness and linking it to safe passage through the Strait of Hormuz. Namatan. Malungaman kirangan.
Miat ya tanto. Agi nga 1979. Ay kaya tiyanan. 1979. Sobra sumya kapat poluragon. Ang yana na kahuhulda. Why, ito. Kahuhulda sa nga na perak. Kaya man na nagyang Iran. Niya panutula Reuters. Uwi, nakataon na ka na basta Reuters na trusted. Reuters News Agency. Apitero Iran. An Iranian source, amyan gyang ati na mitero nagyang Iran, apyan utula nga Reuters, agyang kay ko na Washington na miniug kanyan sa kaprelisa si ko mapaprus. Ayaman na niyan na mahuhuld ang mga perak, mga asset. Kaya man na nagyang kayaman na niyan na Iran, aginan sumya sanction, calling it a sign of seriousness and linking it to see passage through the history. Nag-ietigi ni tanda, seryoso, agyang kaya Amerika, si sagyang kayamanan niyan na bitiara. Why? Asarbu, kayamanan niyan na kaopinan, agyang Strait of Hormuz. Allahu Akbar. Sa manin na miya kataban si na Iran. Kaging Iran na tuturug, problema niyan, so ano man ikakuha niyang opera kaya? 100 to 120 billion US dollar. Kung sirang timba ka ngayon na Amerika na ay mapasa rin ang tumimbang na pistok. Kilosan na ngaya, era na ngaya Strait of Hormuz. Iman to na pumang ni sa ay manan yan na kaukita na Strait of Hormuz siya gini Trump. So manan yan na asar buka miya susugiran na Iran na miya kwaya agyang Iran so kabaya Iran. US official deny any agreement to release Iranian asset, stating negotiation have not formally addressed such as issue. Ugid na, giyang ayapad, US official na ginang ko na kaya miya panutul amini ugangay Amerika, si kuya man na niyan nakaprilisa kung mga patamu-tamukan pera kagyang aya Iran na negative kon. Da kumpana kapag usapi. Di ko man matatago sa nga na dapat na final yan si sagyang nga naman yan na ipapan sa kabityara. With na emelo si source na US officials dapat man nangaran niya ka kapakaya mga sidekick mambuya. Away. So ginan. Muhammad Bagir Gavi talks are condition on ceasefire in Lebanon and the release of Iranian assets. These two matter must be fulfilled before the negotiation begin. So kailangan natigagyang gaya si Speaker Muhammad Bagir, Parliament Speaker si sagyang gaya Iran at na kailangan na gaya dua na daan tanong unaan. Kagina ni requirements na mapasad tanong gaya dua, nagutanubup man step sa step 2. Pag nero natigyan nagyang gaya Kitarag ceasefire agyang kaya kapungubata sa Lebanon, ikadua ng kana releasing of assets. Giyang kanan ma-release ang kana pamirak, ma-release agyang kana na patamu-tamukan pamirak, pera kagyang kaya Iran. Ama paprus, sangya piti barang na darpa. Kinatigin ni dua. So samanan na udinan mapasad na negative. So manan niya na dua itatagiliran. Iranian negotiations stress that any ceasefire must include all fronts, warning that excluding Lebanon will render agreement meaningless. Pero agyang Iran negotiators atiyan. Agyang atiyan na ceasefire siya nga Lebanon. Why? Si kulangon France. O di natalag pa agyang Iran na kailangan atiyan na ay na niya na sukya ceasefire na piyakay ng kaagyang Iran. Di ka pa kay. Warning that excluding Lebanon will render agreements meaningless. Na Peter again, negosyator audio na mapada nga Lebanon. Nagyang abityaran na daaban yan pakaid, meaningless. Netanyahu, Israel will not halt operation against Hezbollah and has excluded Lebanon from any ceasefire agreement. Peter, wag nga si Netanyahu. Na si Netanyahu na ngingiro nga na Amerika. Anid ni kapalali sa Amerika na tigina why buup kubal sa Netanyahu. Peter Netanyahu adi ko ayamanan niya naging atigin na ayamanan niya na bitera na disan pada tigin naging Lebanon kauto.
Peter yang ba gyang natin na may papansa ka BTR sa Pakistan na di kami ron si ipad ago gyang Lebanon. Peter wag na si Netanyahu. Operation against Hezbollah will continue. Na Peter Netanyahu wag yang atingin na di mi di ka pakitidaw kapag ta kami sa Hezbollah na yaman na niyan na meta taros. Ilan yung man? Si Netanyahu naguwa ni na uman tero na Lebanon. Iman to na di man di tero against Hezbollah. Sama na yan yung man na pupunterian na Hezbollah. Kaya to, nakigian sa mapipikirian, makiptay apa sa Lebanon, Lebanon nagiba-giba ang ayakwan. Israel, nga Israel naman to na makipenduga pila sa nga gobyerno, agi nga Lebanon, kaya man na niya na aniran kapakagatiya Hezbollah. Kaya man na niya, nga Israel, nang gamitan niya na Lebanon, Buda dun ko, Buda Lebanon, amay ka ba? So, mininasar ka na, iman to, naskanop man ni magpada. Agi nga na president sa Lebanon na, buna Christian de mananan. Kaysan sa Lebanon na, sugusan, bigan sa lauda para so Christian na gusto Muslim. Imere di siya sa di marerespekto. Away, with na, just so happen na iman to na president siya na Christian. European official warn excluding Lebanon risk collapsing any broader regional agreement. Peter wag yung European official. At nga Europe pa. Naman na yan na kaya kinamiyali ako na tahimik masyado ng mga Arabo. Ato na regdayo. Lang adid na miya naga ka na Peter ang mga Arabo. Pun ka sa Egypt, Jordan, Syria, ay manan yan na Iraq, Saudi Arabia, Oman, Bahrain, United Arab Emirates, ay man na ito na pananan. Did na bayran ng tig. Abayran Inugupiairan, ubayran Sipeya Israel. Did talagang negative. Sweep mouth sira ni man to. Did. Ito naman, bayran kailan ka na dapakin sira ni Trump. Away. Mata na ganyan mga tao. Wait na mapasang tanos na mas mapasang siran. Ginanir ka na. So, may pantagsan na gibo kap kuminta ka na wait na di ka ni tagil. So, mapipigiran. Ngagi, gito ba? Mga Muslim tano. So, parati ayan na mas mauuna siran sa parati adis katano. Sira na dadangan nira na haram. Sira na mga Arab siran. Arugo sira ng mga nabi. Anaruguira na nabi. Sa katano sina, arugo ka lupabi. Stick through lang naman. Sorry, negative. May sa katano sina, wad narugo tano sa, biyang tano ba narugo tano sa Arab. Ay kawatan tano sa Maadina. Mala so paratiaro di so paratiasi. Sugina ni tira na igira na malo tadi makatengka. With na detara kapag-reaction ta ino mga day anto na maulaw-lasan. Why are they keeping silent? Why are they keeping zip in their mouth? Why? Did na. Lebanese Prime Minister delay United Nations trip amid skeleton situation. Lebanese Prime Minister Nawaf Salam, the Prime Minister postponed his trip to the United Nations to remain in Beirut and oversee government operation amid ongoing development. Sa mga negative, may schedule man nagyang kaiyakwa na iman to asapto na sung sa United Nations, iman to na sa mga na monitoring kung siya kini sa nga adar pairan sa Lebanon, nga President Lebanon. Drone infiltration and sarin reported in northern Israel. Israeli Channel 12, 5 drone infiltrated from Lebanon into the western Galilee with one reported to have crashed. Kata, di sila nitidawa. Peter wag Israeli Channel 12. Yang ako na limati man na drone, na miya kasulad, udi na miya makatu, sisagyang kaya manan niya na western Galilee with one reported to have crashed. Karo Hamdan Lim, tabiyabu na kagyakia mawatan tano, kaya siir tano so kangat agu kawaraw. Maman tabu. Wah, naki.
Sama na benar ka, mga tantano kiran, kangat tama tataguruk tano. Tsaka nagito miarat ya ako san. Wah. Wina nga, mamantap din na dingaw na nan sumpatan. Mamantabu. Wah. Kagia areham dan lim. Arkira na arkaw na arkira no to. Arka kanuna. Wina makayo na ako sa narka. Akang tama tataguruk tano si. Wina di tano katawan so pura mau ulaw-ula. Kaya bupmut yan tano na karatas. Gitu Wina suka bubalo ya Muslim. Salam palaw. Suka bubalo ya Muslim. Nabupiaso ini raut sa katero na deran did. As in did. Maluno ka nung na komenta. Ino ay did na katero ang ayamya aloyak na mga country. Taman sa kilosan, aging mas didilaksa na did na tigo na nga mga Arab. Madidiga kata na kiyaw pinaniran kagay. Jemaat na kaya simbayangan niran na mas didilaksa. Alhamdulillah. Na, malukano sa kuminta. Pakaisi, kabo piyasa kan na di kan sabut, di kan, sakan mismo na uman kuha na tero na kan na giya mga Arab na mga giya. Winap ko pikira ka man na